7980 kumda ngadang let ban survey ya Nepal ban let kumno ban tre mission ha ko to jaga te ngawan phai na Kolkata ban ngashimi ko flight na Kolkata banwan si Guwahati banaga ta flight ka ba ngashong don lai tili kisin rega plane kam shinda baro don haga ta jaga ka ba ngashong don lai seat Ngadon mga bagkaway kagantay sa mga kabawan puli ng Mumbai. Di, on the left, fly ka to kan report, di mula ba siya siyong tutang nagkili ay tayo para ngong piwan nang no, yung ngawan na Mumbai. Ngong pili ay sa Mumbai yung nga puli ha ka University ha Mumbai. Ngong kay puli, yung nga puli philosophy but anthropology, yung kumta. Te kumta hak ta ketingnya keren ke jongi te yo inga pila ayo ngonga ngadeu evangelist ngadeu nong yalam yong I hate evangelist yong inga kumta yong nga ngisi yagi nong yalam yang digi store kiwan traikam jongo belai ngong balai piong pisi yagi kile ayo ko baklai pi Ndai bakila kano ka babagla. Ndai isi yaki bakiskaw hok tane ayalade. Kiskaw hok tane ayalade. Tikata ka jingi kren ngasutunan pangayo ang mutag reaction. Ma, hakata ka jingi kren jong abadi. Te kapli nga galinti bangan explore kandiat yaki jingmut pat jing perkat jongi. Te on nga yolat pat nya kren hangta. Te kong pipuli ayo haka philosophy. Tengok ay nga ke definition kay ke philosophy. Batay nga kemudian ke philosophy. Imla ban batay, yo nga pila ban batay ngong ho nga laban batay. Yung kay ke philosophy, ska the student ng philosophy, yung nga ban batay kay ke philosophy. Ang pinogay ke theology dengan batay ken mo. Di yung ngong tangan batay kay ke philosophy. Ngong Wapuli yung philosophy udah philosopher. Tengok, a philosopher is a person who is blind, who is searching a black cat in a black room which is not there. Ngayon kata ke definition way. Sebab ke filosofi, itu ialah sesuatu yang bukan mau menu kita. Filosofer udah bermatlah, buat ika miau ke bayong haka kamera ke babdum ke bamdon hanta. Buat siwat. Tahu lo filosofer. Dia kata ketinggi keren juga ilah kamu open kendiat, tinggi poi family. Kata ketinggi keren semua mulai bat. Yang ngam baton mulai. Kata ditang kencingnya pun kecilnya ngamngai pada nuflay ngom pidai atheist belum kebalen bang don sisau belai kau ngam mengadai atheist teman ngadai Hindu tanpa ngamngai yau belai kau tinggal dua hamin sem kan menangi keren berkata kepara kan menangi keren berkah dua yau belai aja start jangan Kani ka beriu mata ka singkat don kampanye osno yung gospel ka jome. Ay nga ka jing start. Kumdo nga jay keren bat ka. Kita berapa boleh. But ngong ya ka pimnya cisya betul nublay. Ngong nga ke. Tengok ya ka ngalon jika bajik ti jonga ha to for nga pajudeng ni digital watch. Dikit ki balong ICB kadang dito teknologi. Ngong sim gani ke baje. Ngong gani ke baje. Pinalot je ka hapo ka don ke mesin. Ka peniahan je ka por ka control banai ka second je kita hang ni hapo. Pitarai ka tu suji ahi mo. Sulong hi. Na don manu basna je ka. Ngong don manu basna je ka. Kata kindiat ka pulilin tiya nga bangan ya keren barka. Ada yang katapat ngong ya ka pekat ningut idon hapo jong gane ka pulin mo gibi syong ka ningut
Bro, iway na iway ngimiyate ke jo kador. Nya fair kador kadar jongi. But haka perthei hi baro ka way. Don ki bene tik ke jo don ki bro ki ka sanrop ki bangalayo iba. Henry tinda pet bahaya ka. Janai bahaya ki kim don ke jo kador, ke don ke jinge fair. Mong kuno ke ne kala banlong try ke ki sujia hi. Yong kene kan musim jiahi kata kamu ilangat kendiat hak tikmu ke jonga ba inong hadin kata pan ngakren ngompet kene ke met ke jongpi ba jonga ngia per ke dor henrei ka rukong bala thau ya pi ba nyanga ke digestive system ka circulation system but bro kini ke baro ki mudan hapo jungi kim don jinge fair kilong kumju andre ka dur shabar ke jujia kong dukung wei hato kene baro ke sujia imo yong ngong pitip don manu batao yaki kim sujia hi agata korkom don nangalekran ita ke poino hago hati la kata ketinge keren akhir doa nama doa simpur ku besar pun menit dia menyekeren poin doa hatu hati dah kata kumpul kadang kita sheba travels kiba kit ai passenger reward ke air passengers baru sesulong tinggia yo lang hang juga bos ki sit rar lihat juga biang ini yo dengan perkat lese boleh don ke jing thu na ka benda gini dia hapo ke bos ini syong are kum tamo ngol lese empat kot ketemu jinge keren iya penyekendop yang tinggi continue kata jinge keren bak benda keren ya kita ke ngom kita kini bersujiahi ngom jiahi kini ke kiai don unong tau nasa lendet bat ngong i ngai kendo baduta anong buta i lungo dan ngai kendo baduta dan tengah selesai ke New Testament na pelajong nga puli ke siti ke jong Paul si nong ka dia ke lenong ke benengkong ke dekat ke bekat pra long ke dur jong ulai ubam yoi ke keren yo Jesus Christ bat ngong ba pimla bani namar ke don ke dau baro ke dei ke pop pangila cengai na ulai ngila yap haki pop ki jong ite ban pelengkat kata ke jinge keren ondang alai keren badi haka bakat dungi kala kata ka kubor ka mengoyo banyakan baitai pera baganya tu ipi shua ban poi umsning hapo bos ikala ka bamut shua ban poi umsning hapo bos ikala ka bamut bat yam hapo tu ta ka bos te ngayo banyak juai badi bat kum ta ka jinge keren hadong ina poi hasilong dengongi pe chendela sing ngamla banyak kendo seperti hadin disim kan ke New Testament ke baron banga bat no ya ka sa pule ya ka bat uni pule kendo mantang segi unia ya keren bapi nak we ka por sha ka we bat na poi hangta ting yu pa jong yu lon shao de professor po ni hu akat ko por de Dr. Rama Krishna wahikai arin kalila peni tu ega hadin kata ngamju ya kendo sui na do kesnem nyo pandai frapo na aingo yau blay ba lese limba ke jingim jong iki wei ki para mensin ini to yau try ngawan lami kata happy balai lamar maphibat mangangi don ka kam bantrai ni don ka jingkit khe bangi dai ban pendet ban lam iki wei ki para mensin shall try kata kadai ka privilege ka jongi kata kadai ka privilege what a unique privilege ni dan kalat ka babahatam lada maphi ban mga ngimsim ya kene ka kubor ban pendan ka ngigala ka bamut mdai ba sujiaran kat ngigala ka bamut ngilong kristan namaru leton ka jingtmu at ya kata ka jingtmu ka jomu
Waban pentrekam ya fi badanga haki college ki bapidan haki office ki bapidan hangno bapidan ublay udon ke jingtmu naga benta jongfi